I sada policajci! Pazi malo! Skoro si me ubio. Oprosti, nisam htio. Vrago, ti, Željka i baterije. Mogao sam vrat slomiti. Ko bi onda davo život u ovoj postaji? Ti možda? Čekaj, šta ti u stvari radiš? Jaj. Dala mi Željka u zadatak da promijenim sve baterije na nadzornim kamerama. A zašto? Zato što ti nisi. Uvijek nestaneš kad treba nešto raditi u postaji. A nisam, nego sam samo skočio do lokala po kikiriki za sve nas. Ajde, ko da mi ne znamo da se ti kolignja uvijek izvučeš kad nešto treba raditi. Rađe mi dodaj te baterije sa stola. Hoću. A ja nisam znao da te kamere rade na baterije. Šta nisu one samo povezane na ovu struju? Kamere moraju snimat cijelo vrijeme, razumiješ? I sad u slučaju da nestane struje, a dok se agregat ne digne, imaš baterije da bi kamere i dalje snimale.